Zo spokladanjem vencov i kveca na pamjatnik pohinutim borcom i žrtvom fašizma u stredku Valala i na Temetove, na jutra u Bačincoch bude označena Valalska preslava, ktorú organizuje mesni odbor Subnora i Sovid mesne zajednici, a počatok na 10 hodin. U ravnikoh preslavi nješka popoladnju na stadione u Čirojim Ritu bude odbavene i fotbalske zmahanje za Lav Kup Srbiji, a OFK Bačinci dočekuje OFK Bingulu, počatok na 18 hodin. U Erdeviku včera počali 20. jubilarni preobraženski svjatočnosi. Pred poladnjom otrimana akcija dobrozečnih davateljoh krevi i za špitalju s Rimske Mitrovici nazberano od 30 prijavenih 22 jedinki krevi, jak i obehovanje na biciklov za Dunavski kup. Po poladnju tirva zmahanje u varenju kotljika, a na večer počina revija kulturno-umetnickih društvog z našej i sušednih opštinoh.